numvise twobaza ku bibazo naho by'ingo ni kuvuga shwa dikonjwe past mbega muba mwarareheje cyane gose byagenze gute kugira ngo muhitemwe muzobana ngewe nari ngoranye mwabise kuresha yego mu kurambagiza kwanye nari ngoranye kuko hari ibintu byinshi nashingiraho yagomba kuba kijijwe yagomba kuba ijambo ry'Imana yagomba kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza muri societe icakane nashingira ko kuba yaruzuye umwuka wera icya gatanu narebaga niba ari umuntu azamenya impano yanjye akayishigikira. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bakunzi bacu, bakunzi ba Empower TV, turizera yuko mumeze neza kandi muguwe neza. Rero nkuko chaîne yacu yavyemeje, nkuko Empower TV ibifise mu ntumbero yayo, twariyemeje kubazanira ibiganiro vyiza kandi biruhura imitima y'abantu benshi. Rero no munsi turafise umutumire adasanzwe, umutumire ava mu gihugu cy'u Rwanda, benshi muramuzi, benshi muramaze kumubona, mukunda gukurikirana ubutumwa bwiwe kuri za YouTube. Ariko no munsi twagize ibako ryo kumubona kugira ngo dushobore kumubaza byinshi twifuje kumubaza ariko tutaboneye akaryo. Rero uno mwanya mudutega amatwi n'amaso kandi mudufashe, tunabasaba gukora subscribe kuri chaîne yacu Empower TV kugira ngo mushobore kuronka ibiganiro vyinshi kandi vyiza nkuko biri mu ntumbero y'iwacu yo gushigikira impano za benshi no gushikira ubutumwa bwiza kugira ngo dukangurire imitima myinshi kuza kuri Kristo. Rero natevye nagira mikaze umutumire wacu. Murakoze cyane. Yego, turanezerewe kubagira mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze. Yego. Rero twashaka dutangurire ku bibazo sinzi ko novyita d'ordre personnel. Tubabaze tuti est-ce que umuvuga butumwa uyu mukozi w'Imana ninde ku batamuzi, ku bataramumenya kugira ngo bashobore kumumenya? Murakoze, nitwa Desire Habyarimana, ndumugabo ufite umudamu n'abana babiri. Nkuko mwabivuze ntuye mu gihugu cy'u Rwanda. numvise twobaza ku bibazo naho by'ingo ni kuvuga shwa dikonjwe past mbega muba mwarareheje cyane gose byagenze gute kugira ngo muhitemwe muzobana ngewe nari ngoranye mwabise kuresha yego mu kurambagiza kwanye nari ngoranye kuko hari ibintu byinshi nashingiraho yagomba kuba kijijwe yagomba kuba ijambo ry'Imana yagomba kuba ari umuntu ufite ubuhamya bwiza muri societe icakane nashingira ko kuba yaruzuye umwuka wera icya gatanu narebaga niba ari umuntu azamenya impano yanjye akayishigikira azaza kuzuza uwo ndiwe. Reka mbendeke ibyo kwico nyene uwo muzobana kuko twese tugira amadefo tugira ibitugora. Iyo muza gusanga mufise mu karonko kwije byose mugabo gasanga ntiyuzuye mpemu yera mwari kumutwara? Ntabwo nari kumutwara. Kubera iki? Umuntu yananiye Imana wewe umushobozi ki? Hari wadutumye kumubariza kino kibazo ati mbega iyo umuntu ari muri fiançaye ari kumwe n'uwundi ni gute azomenya ko uwo muntu bari kumwe koko bazobana kuko benshi yagiye bagera ubwo bageze ku bana kazabona yerekanye n'uwundi muntu mwishengero. Reka nshingire kuri kimwe gusa, ibindi batwaye muri birebire. Akwiye gushingira ku rukundo. Ntuzakore ikosa mu buzima ryo kubana n'umuntu udakunda, kuko urukundo rwihanganira byose, rurenzaho muri byose. Nushaka ntuzerekwe, ntuzarote, ntuzagire n'ikindi, ariko uzawumukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Bishitse ukamubona mugabo gasanga n'uwo murindi shengero byo koroha cyane kino nkino Burundi sanga bigoreye mudahuje kwizera. Oya, urihenze. Ntabwo kudasengera hamwe ntabwo bivuga ko mudahuje kwizera. Ahubwo mushobora kuba mudahuje discipline gusa, ariko kwizera ko ni kumwe ku isi hose. Ngewe sinzi nshingira kuco Bibiliya ivuga kuruta ikidini rivuga. Yesu yaravuze ngo muzobamenyera ku mbuto zabo. Ntabwo muzabamenya kubera institution runaka asengeramo.
ngewe nareba ku mbuto kuruta. Hanyuma niba nakunze imbuto ze byose hari umushumba yamufashije kugira kuri izo mbuto nakwimuka nkamusangayo. Hanyuma tugakomezanya ubuzima kuko nubundi azasiga iwabo asige byose mubana karamata. Upfa kuba gusa uri sirko Imana ariyo yamuguhaye ukaba umukunda ibindi nta. None pastor nk'iyo bishitse umusore cyane ko ine mu hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara kenshi uzosanga abasore ari bo turesha. Nk'iyo bishitse nk'Imana igahishurira umusore umukobwa bazobana ikamubwira ati ni naka mugabo cyane ugasanga kirimo nko muri secondaire kandi musanzwe muzi ko kenshi ntibiba byemerewe kubw'impamvu z'ibyigo baba barimo. Mbega mu ico gihe uwo musore yoba yemeye kubwira uwo mukobwa ko amukunda yifuza kuba azobana cyangwa iyo bicisha mu zihe nzira? Abakozi kosa kubimubwira, ahubwo kurambagiza bigira ibice nka bitatu. Icya mbere no kumumenya, icya kabiri no kumwubukaho ubushuti kugira ngo wige ingeso ze, icya gatatu ni kwidekarara, hanyuma icya kane ni imyiteguro ya mariage. Rero hari igihe byose tubivanga. Abahungu dufite ingeso yo gukorera muri speed, ibintu byose turabyihutisha, tuba dushaka ko biba ako kanya. Reka nguha akarorero, mfate ku ruhande rw'abadakijijwe. Iyo umuhungu akunze umukobwa uyu munsi ejo abashaka ko bajyamana, kandi abakobwa bo siko bameze. Abashaka ko mwubaka ubushuti kugeza igihe azakwiyumvamo kuko bakunda bitinze. Banze winjire ugere ku ndiba y'umutima. Hanyuma sinzi ikintu kiba kikwihutisha. Acaye muri secondaire ntiwenda kurongora ejo, hasigaye imyaka 5 imbere yawe, uridekara uyu munsi ngo bigende bite? Ahubwo ukwiye kubanza kumumenya, ukabanya kutibeshe, hanyuma ukubaka ubushuti kuri we, ukabanza kwiga ingeso ze. Byaba ari bwo buryo bwiza. Bishitse naho Imana igahishurira umukobwa umugabo bazobana mugabo baciga, yoba wewe yemerewe kubimubwira cyangwa iyo bigenza gute ko twebwe abakobwa bataresha? Umuco w'aka karere ntabwo abakobwa barambagiza, ntabwo ari byo. Na Bibiliya, no muri Bibiliya ubanza abahungu ari bo barambagizaga. Umukunze rero wamusengera kugira ngo Imana nawe ibimubwire, hanyuma azaza. Na kwizeza ko niba ari Imana yabahuje koko nta kibazo, nta bizaba koko niba ari Imana. Irerero ry'abasore n'inkumi mu gihugu cy'u Rwanda ryatanguye gute cyangwa rikora gute? Urakoze. Yewe maze imyaka 15 ndi umupasiteri, nyoboye urusengero, nsengera muri Pentecote. Hanyuma naje kureba ikibazo kiri muri societe. Akenshi turavuga ngo ingo zirasenyuka, ariko iyo tuvuga ngo ingo zirasenyuka, ninde umuntu aba yaraguteguye kuzaba umugabo mwiza? Ninde umuntu aba yaraguteguye kuba umugore mwiza? Ninde umuntu aba yarakubatsemo indangagaciro ku buryo uzabasha kubaka urugo? Ibindi bintu byose turabyiga, journalism warayize, gutwara imodoka urabyiga n'ibindi. Noneho ukabona urugo nico kintu umuntu yikubitamo agakomeza nta muntu yamutoje. Nasanze ikibazo rero icisenyuka cingo gishingiye ku kintu kimwe, nuko umuntu agenda ari empty, kagenda ari vide muri we, agahura n'undi muntu nawe ari vide, hanyuma ukaba wararebye nka filime z'impindi ukabuzi kurugura ku kintu igihindi. Urugo ni umuntu agomba kuba yariteguye kuzuza inshingano. Ibyo byatumye rero nshiraho irerero ry'urubyiruko. Dufata umuhungu tukamurera, tukamuha ibintu byose twizera ko byazamugira umugabo muzima, n'umukobwa gutyo. Hanyuma bakora ubukwe tukabazana mu itsinda ry'abubatsi ngo dufasha, kandi twagiye tubona ingo nziza Imana igenda yubaka. Nuwo mutwaro, ibyo ntabwo tubikora nk'urusengero, tubikora nka ministry yo gufasha urubyiruko. Hama muri Bible mu musiguzi hari hano avuga ngo ikintu kirusha urupfukurura n'umugore mu byo mwavuze ko kugira ngo ushobore kubwira umuntu mugire mariage utegeze kuba uri sûr yuko Imana yagize icyo bivugako. Abantu benshi barakunda kugira ico kibaza ati none Imana ivuga gute? Nanje nkatanda kibabaza ati none Imana ivuga mu buryo buwe?
hari ikintu gitangaje, niba Imana itakuvugisha mu bindi izakuvugisha hageze kurongora. Naho nkwiye kuba warubatse ubusabane n'Imana, ndonka ari ukuntu mubanye. Ubundi ntabwo bisaba kwerekwa gusa, ntabwo bisaba kurota. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo Yesu yiyumvamo uko akwiye guca Samariya, yiyumvamo gusa. Iyo umuntu abana n'Imana neza, hari ukuntu wiyumvamo, ukiyumvamo, ukumva hari ukuntu wiyumvamo. Ushobora kujya mu karota, ijambo ry'Imana rishobora kuvugana nawe. Hari inzira nyinshi Imana ishobora kuvuganamo nawe. Ahubwo ikintu kigoye ni iki: turakizwa ntitwubaka ubusabane bwacu n'Imana, ntitwubaka uburyo tuba umubano wacu n'Imana, hanyuma twagera igihe tubona tuyikeneye, akaba aribwo tujya kwibaza. Abadukurikiye rero, ntimuzashakishwa Imana n'ibibazo, muzashake kuko muyikunda, mwubaka umubano. Ibyo bizatuma umenya ngo ndinde, uwo ngiye kurambagiza azaza aje kuzuza hehe, azaba aje kumara iki mu buzima bwanjye. Abantu benshi iyo atangiye kumva abaye umusore ashaka gukora sex bihoraho, ahita ajya kurambagiza. Ariko urugo ntabwo ari sex, ntabwo ari sex gusa. Hari izindi nshingano umugore yuzuza, hari izo umugabo yuzuza, hari izo buzuza ku bana, hari izo buzuza ku miryango n'igihugu, kugira ngo umuryango ube ari muzima. Aha hantu n'ahantu hari sensible, abantu bakwiye kwitondera. Muri famiye niho havuka abaperezida, niho havuka abajenero, niho havuka abacuruzi, niho havuka abakora ikoranabuhanga, niho havuka abashumba b'amatorero, ariko niho havuka amayibobo, niho havuka indaya, niho havuka abanywa rumogi, niho havuka abiturikizaho ibisasu, niho havuka abigomeka. Ahantu haproduiza abantu babiri badasa, hakwiye kwitondera. Umuntu ajyayo rero arinde, akwiye kuba yarateguwe ku kigero ashobora kuba uw'Imana yifuza, kuruta gusa gushingira ku marangamutima. Yego, murakoze. Hamana mfise akabazo kandi, iyo bishitse ugasanga urihenze ku muntu wahisemo uwo mubane, ugasanga akubereye ikibazo kujya abasalomo babaye, Yesu biremewe yuko ushobora gutandukana nawe? Urakoze. Musubire inyuma ho gatoya. Mbere yo kwibaza ngo ninde mukobwa nakwemera, ahubwo ukwiye kwibaza ngo ninde yanyemera nkurikije uko nubatse. Iyo wabyibajije ibyo, bituma udakora amakosa menshi. Kuko abahungu akenshi nibo baba bumva ko yenda azatwara umukobwa mubi, kandi ntibaza nawe uko yubatse nabi imbere muri we. Hanyuma iyo wagize sheke, hariho divorce zemewe. Hariho divorce zemewe. Iya mbere, niba ashaka kuguca umutwe, ubu se uzategereza bakureho ijosi? Nta bagabo ubyumva bica abagore babo, nta bagore bumva bica abagabo cyane. Ntabwo wabwira umuntu ngo nagenda iwabo hanyuma amenye ko yagize sheke mu buzima, ategereze igihe uwo muntu we azahindukira, yenda bazasubirana. Hari n'abayimpuisa bakora ubu. Hariho mariage itabaye consome. Ngenza abantu barenga 5 babanye n'abantu ntibakora imibonano mpuzabitsina. Mariage y'ikinyoma, bene izo zibaho. Hari ibintu byinshi ubona bigoye muri mariage. Mbonereho gutanga recommandation ku bashumba bakuru, abarepresentarego, bakwiye kwicara bakongera bakiga neza ibijyanye na mariage, kubera ko zisenyuka hanze no mu rusengero zirasenyuka. Kandi rimwe na rimwe ntidutanga umuco w'ibiriho biraba, umuntu akajya byikubitamo gutyo gusa. Hanyuma nibaza ko gutandukana ni ikintu Bibiliya itemera. Donc nico kintu kibi kiba ku isi. Gutandukana ni esheke mbi umuntu abagize mu buzima. Ariko iyo bibaye nta kundi, ntabwo wahitamo gupfa. Ushobora kumenya ko wagize esheke, hanyuma Bibiliya iravuga ngo umuntu abigisubira muhira. Nagira ndababaze ikibazo kimwe. None iyo muntu bishitse agatandukana, aremerewe gusubira kurongora uyundi? Aho numva nahasigira abashumba itorero, kuko biga ka kuri ka. Ntabwo twabivuga muri rusange. Nk'ubu ngo akarorero, umuntu mariage ntiyigeze iba consome. Umuntu w'umwempuisa yaremerewe n'umuryango, hanyuma kugira ngo yifotoze yerekane ko ari uhatari, ararongora. Mariage ntiyigera iba consome.
hanyuma uyu mwana w'umukobwa nyuma y'igihe arananiwe atashe iwabo, wavuga ngo ntuzamusezeranye? ntiharongo. Niyo mpamvu mvuga ko abashumba bakwiye kwicara bakiga ikibazo ku kibazo, bakamenya uko bafasha umuntu batagize uwo bahutaza, niho bamenya ngo uyu twamusezeranya, uyu ntiyasezerana. Ndangiza nashaka ndababaze bivanye no kumubona ivyo bintu, nta mutwaro mwamufise kugira ngo ingo zo muri kazoda zishobore kuzorama, zizoshobore kubaho neza? Ngewe nkora ibintu bibiri. Icambere nkora ni irerero ry'urubyiruko. Nkuko mwenda tabajije, twe tugira irerero ry'urubyiruko kuva ku myaka 16 kugeza kuri 30 kuzamura. Twe di ku mukobwa n'umuhungu ni bo mu irerero ry'agakiza, tukabafasha kugeza bakoze ubukwe. Tuba tuzi ko twabaha ibintu bya ngombwa. Ubu nitugira ubushobozi bwinshi tuzahera ku myaka 3, tudugane nabo, tumutoze kugeza ubwo tumenya adolescence yuko yagenze, uko yitwaye kugeza igihe akoze ubukwe. Hanyuma dukora family therapy, abantu bahuye n'ibibazo byo mu ngo. Ariko hirya ya family therapy dukora amahugurwa menshi yabubatse ingo, twigisha abagore kwabo, abagabo kwabo, hanyuma tukabahuza. Ni umurimo umwe dukora buri gihe. Tugira amahuriro yabo hafi buri cyumweru kugira ngo tubafashe ibibazo bitararenga inkombe. I Burundi tugiye kubitangira vuba, dutangire amahugurwa hano, turebe ico bidashingiye ku idini, bishingiye kuri Bibiliya, abantu bakamenya nibiki bakwiriye gukora kugira ngo ingo zibe nzima. Umuntu yigeze Burundi n'u Rwanda ngo bigeze kugira nibazo kera, hanyuma umwe abazundi ngo igihe Burundi n'u Rwanda byagwana nta mutima wasimbye. Ndaravuga ati nta wasimbye, aravuga ati nta wari ufite. Karagaciye mu nico nshaka kuvuga niki, niba tudatewe ubwoba n'ikibazo cingo c'uyu munsi, sinzi cyaba caratumaze ubwoba. Ibihugu biteye imbere ingo 10 zubatswe 8 zose zirasenyuka. Twebwe ntibiragera ariko biri hafi aho, kandi ntaco turimo gukora. Ubona nta muntu yiteguye gutanga ikimazi kugira ngo ahagarike iyo ngunza yo gusenyuka kw'ingo. Rero nibaza ko ni byiza ko dutanze umusanzu dushobora kubona byibuze ingo nkeya twaramira muri izo zarimo zirasenyuka. Nico turiho turakora. Ego hama nagira mbaze kubera ko baradukurikirana, birashoboka yuko bataba bazi aho iryo rero riherereye, uko bigenda kugira ngo ushobore kuginjiramwo n'ico bisaba, kuko ikibazo kirateye ikibazo cyane ku isi nzima. Ko najyari hariho twigeze guhura turakiyaga ko aravuga ati jewe sinshobora no kurongora, ntibibaho bivanye n'ibibazo biri mu ngo. Urumva ko ari ikibazo rero kiragishinga abantu benshi, kandi iyo kibayemo ikibazo ku isi nzima, kandi kigatera ibibazo no mu gihugu. Rero twagira tubabaze bisaba iki? Urakoze. Twebwe irerero riri mu Rwanda, birumvikana, niho tumaze imyaka myinshi tubikorera. Kubyinjiramo no kubishaka gusa, nta kindi dushingiraho, ni umuntu wese ubishaka kuregwa. Hanyuma ibyo byose ngira ngo nuko umuntu abakoresha smartphone, kuko byinshi tubikora online. Hanyuma tukorganiza amahuriro, ariko dutumira abantu bose mu by'ukuri, ariko abo duhingisha buri cyumweru nabo turi kumwe online. Hanyuma navuze ko mu gihe kiri imbere tugiye gutangira hano gushiraho ayo mahuriro y'urubyiruko, tukajya duhura tukabwizanya ukuri. Ni gute umugabo akwiye kuba yubatse, ni gute umugore agomba kuba yubatse, umugore w'umurundi kazi ukijijwe yuzuza inshingano agomba kuba ameze gute. Aya conference tuzatangira vuba, tuzabamenyesha. Hanyuma kwinjiramwo n'ubuntu, ntibisaba idini, ntibisaba ikintu na kimwe, bisaba gusa uvuga ngo ndashaka kuregwa, hari ico numva nkeneye mu gice c'umwuka, mu marangamutima cyangwa se mu mubiri. Ni numva ari ubwo buryo. Murakoze cyane Pastor. Ikibazo kindi narifise
ni ikibazo bakunda kuvuga ngo inyuma y'umugabo akomeye hakunda kuba hariho umugore akomeye. Mushobora kutubwira muri make ivyerekeye umufasha wanyu Imana yabahaye? Mfite umugore watari umugore wanjye gose n'umunyambaraga nyinshi cyane. Mfite undi we mbikesha kuba mfite umudamu yubatse neza. Mfite umudamu icambere duhuje nange kuvuga ngo umwuga twese turavuga butumwa. Maze imyaka 15 ndi umupasteri, ariko nawe maze imyaka 15 ayoboye urusengero. Muri Pentecote wacu ntabwo bemera ko dukorana, umwe ayoboye urusengero hamwe undi ayoboye urusengero ahandi, ariko ni umuntu ugera ku ntego. Hanyuma nibi vyirerero ry'abasore n'abakobwa turabikorana, n'ivy'abubatsi ngo kubadukurikira murabizi ko tubikorana. Hanyuma turi inshuti igiye ko turi abagabo n'abagore, turi inshuti dukorana umurimo w'Imana. Ikindi ni umukizwa ntangira ubuhamya, ni mwene data gose. Ndashimira Imana yampaye umugore nkanda, Imana imuha amahoro n'umugisha. Ni umuntu ugera ku ntego, uzi ico yaremewe kandi ugikora. Numuvuga butumwa mwiza, nimumubona nimuzongera kunkunda muzasanga afite imbaraga nyinshi. Imana ibaha umugisha. Amen. Tuzi ingo nyinshi zubakwa kandi ari abakristo beza, mbere buzuye mpwemu yera, bagera mu ngo inyuma y'amezi 2 bakaba izo ngo zisambutse. Tuzi abantu benshi bagiye bubaka ingo kandi tubashinga intahe kari abakristo, mugabe inyuma y'amezi 2 ukwezi kumwe ukazumva ngo rwa rugo rwasambutse. Mbega impamvu zikunze kuva kuki? Impamvu ya mbere ni uburyo wagiye kubaka yubatse nabi. Ico mvuze uracumbisha? Oya Uburyo yubatse nabi ni uburyo yubatse mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma ica kabiri ni ukuba atarateguwe kuzuza inshingano. Niba narubatse kugira ngo nkore sex bihoraho, ningere bakambaza aya matara n'ayamazi n'ayamakara n'ayinzu byose bakabimbariza icarimwe, wenda n'ubushobozi aho mbikora atari henshi, urugo ruzahita rumbihira. Hanyuma ikindi gitera abantu gusenya ingo nuko yenda umwe aba yahuye n'ikintu kidakwirwa mu marangamutima, yenda bamuciye inyuma cyangwa se aratotezwa mu magambo. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma urugo runanirana, kuba atakiriwe mu muryango. Hari ibintu byinshi abantu bahura nabyo. Nubona umuntu ahisemo guhunga, aba ari cahunze, ahubwo abasigaye kumwegera no kumufasha kugira ngo adakomeza guhungabana. Murakoze cyane. Mbere yuko ndangiza nagomba ndababaze tuno tubazo tubiri. Akambere karavuga ngo twagiye tubona abakozi b'Imana bakomeye, tubona nkaba Renard Bonke, tubona nkaba Bill Graham, babaye abakozi b'Imana bavuze ubutumwa ku isi ku buryo bwageze kure. Hama ikibazo twari dufise, mbega bakoresheje izihe nkomezi, byagenze gute ngo bashobore kugera ku rwego ku buryo no munsi haba harugwarwa rwinshi bwifuza gukora ngo rukorere Imana rugere kure, mugabo bo bagaca babona bidashoboka? Icambere nuko baba barasobanukiwe cya kibazo nahoze mbaza, ndinde, naremewe iki, niye mpano mfite, nuwe muhamagaro, niye nkwiye kubikoresha. Iyo wasobanukiwe ibyo ushobora guca mu nzitizi zose ukagera kure hashoboka. Hanyuma icya kabiri nuko bagize urabona twebwe munsi y'ubutayu bwa Sahara hari ukuntu umuntu aba yarize nk'ubuganga kandi ari umubaje. Kubera iki? Ntawe mushoboje kumenya impano ye, yiga ibyo ababyeyi bashaka bitari biri mu mpano ye. Bari abantu baba barisobanukiye kuva kera, niyo mpamvu cyabashoboje kugera kure, hanyuma bagakora ibiri mu mpano zabo. Ariko nanone babaga bafite soutien y'ibihugu n'amatorero. Twebwe hano nta nubwo dukundana. Ishengero rimwe ritegura ikintu abandi ntibabizemo kandi bari muri quartier imwe. Niba tudakundana tuzajyana Somalia. Nge nibaza ko icatumye bagera kure nuko bari bafite ababafata amaboko. Hano ni duhinduke mu mitekerereze, tumenye ko Imana idashobora gukora ikosa yo gufata ibintu ngo bishire mu muntu umwe cyangwa mu ishengero rimwe. Hari ibintu biri muri wowe nkeneye, hari ibiri muri ngewe ukeneye. Dukwiye gufatanya kugira ngo tugere kure, bizatuma tugera kure hashoboka. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma naka, kenshi iyo umuntu afitanye imigenderanire n'undi muntu mu kuba ku busabane, ikintu bakorana gikunda kuba ni guhana umwanya.
umwe aha umwanya mugenzi we. Mbega pastor aha umwanya ungana iki Imana mu gusenga? Akunda gufata umwanya ungana gute mu isengesho ryiwe? Ibyo nibanga rya nyirabyo uburyo bikogwa, ariko nanone ntabwo ushobora kugera ku ntego udaha raporo uwagutumye, hanyuma ngo umusabe n'icuri bujye kubwira abandi bantu. Gusenga nibanga, ariko ni igikorwa dukwiye gushiramo umwete. Hanyuma mbonereho kubwira abarundi badukurikiye, gusenga ntibihagije, ahubwo hirya yo gusenga ni gute duhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Mwarabibonye ko tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko bidasa n'ubuzima bwacu. Nibyo nabyo ntibihagije, ni ukureba niba warasobanukiwe uriwe. Nkubwira ikindi, ni ukureba nanone ko uri umuntu udafite utsikamiwe n'umutima ukomeretse. Nabyo bishobora kubuza umuntu gukora icyo yaremewe. Ikindi, ukwiye kureba abo mukorana fellowship, ni bande mwigana ijambo ry'Imana, ni bande muri inshuti, nabagufasha kumenya uri we no kugera ku ntego. Nkubwira ikindi, ni gute ufite discipline mu kubaho kwawe, uryama sangapi, ubyuka sangapi, ni gute ukoresha social media, ni gute ukoresha amafaranga yawe, ni gute ukoresha umwanya wawe. Iyo ushaka kugera ku ntego, utwo tuntu twose ugomba kutumenya. Byose iyo bikubiye mu gusenga rero, ushobora gusanga ntaco wagezeho. Urakoze cyane. Reka turangize ikiganiro cyacu n'umukozi w'Imana, tumushimira cyane. Mwakoze pastor. Urakoze cyane namwe. Yego, turabashimiye kubana mwabanye natwe, kandi twizera yuko n'ikindi gihe twasura kubatuma ko muzotwitaba. Ndahari ku bwanyu kabisa. Yego, rero turabashimiye namwege mwashoboye kudukurikirana. Imana ibahezagire. Reka tumusabe arangize asenga. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'igihugu ciza cy'u Burundi waduhaye. Turagushimiye ko waduhamagaye tukakumenya nk'umwami n'umukiza. Turasengeye ugwaruka rwacu, turasengeye ingo, turasengeye buri kimwe kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe. Twifuza urubyiruko ruzazana impinduka ejo hazaza, bazubaka igihugu cyabo ciza ejo hazaza. Reka ubuntu bw'Imana bubane natwe, kandi bikwiriye byose byatuma izina ryawe ryubahwa bibe mu buzima bwacu. Abatarakumenya nk'umwami n'umukiza, ubahaye amahirwe, ubashoboze bakumenye ko ari umukiza wenyine. Kandi ndasenze kugira ngo buri wese umushoboze kumenya icyo yaremewe no kugikora. Umugisha iki gihugu, umugisha abayobozi bacu, umugisha inzego z'umutekano, umugisha abikorera, umugisha buri rwego rwose, kugira ngo turusheho kuva mu bwiza tujya mu bundi. Neza wibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.